kom no ban edit kom to nong kong lai chao tu photorum download na Play Store yo free ne photorum. I start from photo te pe kan remove background sa nong kong ma te nang nakato nang to I to code out CTOUT to code out ba don to hadur to kum khanchi teng tu sa I restore hoi pendap yang ketu kamadan ma te tu keladap em tu madan page keladap em te nang ne sa eraser pendam ya ketu kaying mana tu eraser ba restore ka jong mo pendam tu eraser ban pendapat tu restore tu sa shift no tu sim shotang kamadan nongkong tu sa ayang tu ha transparent tu betul transparent apa te sa shift no I to export tu te tu lo dep export tengin le biang sa ka wei pat mo sim biang tu ka chu hi ka dur ba mane tu ka ban kong tu ka dur jong ka ying mane page ka tu page ngan le biang sa sisin mentangan sim tang dia ka te ka ying mane mo ngan pendam no ka ne ka floor ngan sim tang ka ying mane te hang ne tu I eraser page kala long kum tu kain I restore biang kain page hang ne dang I eraser page kanang dam em I restore kain hang ne te su pandam hang ne hane pat restore ne siliang ne kamon hoi I tu I restore kum tu kain I restore kum tu ula dap biang page la dap em tu page tang kum tu la biang tenang ne sa shift no kain tu ba thot don sa jrong baik imyu isu ramadan la yo tang ya ka ying mane sudah am te tu oh ka tu ba sedin hoi pendap ka tu ko we sedin tu ka building sedin hoi te tu sa I done ala biang select no sa we pat u up save no to kan sim tangka ping image kan ba ong ne te sa export no hang ne artling remove background ki durma ko ka floor bat ka ying mane tang artli page ma page ka tu ban kong ka floor bat ka to ka ying mane ba are te hang ne le sa up kap kon ten tu ui tu up kap kon like click no tu up kap kon I new project tu bahasa jorong do tu betul ini tu new project klik itu coba nangkong klik show katuka floor badang show depth remove background tuka floor te I add te pada klik ke floor I sa katuka building tuka yung mana I don't to sign plus right tu klik itu building I add te tu mi artli deh tu ka floor buat ka building te I overlay ka tu ka floor kan tu I overlay klik tu na floor I overlay sepo tu overlay tan sepo pek tu kelawanan la don lang haju em te tu tan ni ka tu ka tan kampan jorong ka tu ka dur kendian tan bro artli ta te hang ne sa page bhamo page na klik itu kayang mana bahasa jorong page na tan sepo kelawan sepo em page bhamo page tu ne add keyframe page na tan sepo ngan saat keyframe pan tan baca po kami isu yang mana ta hang ne saat keyframe page tu itu keyframe plus tentu ngan I tu te
ngan sapan wan katuka ying mana sejerong kan katu tito ngan tanno sejerong katuka ying mana baik mo natung naju he baik lai minus kifrim fakin satan tito kalau mi untungan ai biang sa kenjat tentu mbah ngan adjust tu tan biang sejerong tu betul lawan deh te nang ne saka bagrau kan ban at bu baik sentar baik te nang ne saat bagrau baik kelawan em dah saat tu ka bagrau antu na to sign plus piap download na YouTube mo thut baik sky bagrau lami tuh masuk download na YouTube ko tuh baik gitu ngkot suara jorong pelan dah tepkot nang tuh te tu ko yung mana ko adon siya ti sedin deh te ketu I overlay no kan tu ko yung mana I overlay tan siapa tan biang siya din tuh baik lami em bagrau tambah hang nepat piap ad biang sakoi pat baik kamwan sudah em tu ko yung mana kalala kita gawe am tepet bang na pet ngadang remove ngadang mele bha ka sky background sedin te hang ne pet bha pet kamwan sura am kamwan mene te hang ne phiap at biang sa ka we pat kedur kan phiap at biang ka floor pet kami hap sura dai te hang ne at stang ka we ka floor la biang te ngan ai biang tu sign plus te ngan at biang tu ka floor ka tu ka banga at nang kong menehi te tu bela to export hang tu ngan at biang tu ka ju te nai at te ai overlay biang tu kala don saben nang kong duan tan sepo ai overlay swas tan sepo pe kelawanan te tu tan sya do sedin tu kelawan la jong baik tu kelawan deh baik bang te up padep ra te hang na sa baik bang export suan kong export soy ka tu terus ai effect kan tu ba kumba pi ka tu ka banang kong video banga penilot dengan penim ta ko kan I done ngan add new project biang ngan add katu bangadang sudah sinamtan dengan add katu banungkong hane piap ai music background ka ba pi ai pila ban ko ai effect music sound effect tu add sound effect tu sound effect tane hang ne ngan at ngan kot no kendiat ngan simtang itu ibanta badon kam kendiat te hang ne baik ngan sa adjust kumto te tang kumto sound effect pila ban yo free na now ne up kot pio free teng ne ngan ai effect sound effect kan ki on kato teng ne ai em to shake betul kalau em dan terus adjust kan itu boleh to adjust untuk terus setting adjust terus adjust dengan I zero speed intensity dan I cut sound kala biang terai tuh ngetik nak baik tangkum tuh biang te salah subscribe dan minta kiwe pat ki video ke bangsa pendu hadir mah saya keduk pat ha ke video kublish pun